U organizaciji kompanije Orion Telekom, udruženja Daj mi ruku i kompanije donatora i suorganizatora Discovery Networks i Knjaz Miloš u petak 24. maja u osnovnoj školi za decu sa smetnjama u razvoju Sava Jovanović Sirogojno u Zemunu bilo je nesvakidašnje zabavno i radno. Ideja o pomoći školi u okviru projekta Dobra volja dugu stvara potekla je od udruženja Daj mi ruku. Ideja o pomoći brzo se pretvorila u nesvakidašnji događaj druženja sa decom na zajedničkom projektu farbanja školske ograde. Ideja ove akcije je da pokažemo ljudima kako je potrebno samo malo dobre volje, da ovoj deci bude mnogo lepše i da im oplemenimo ovaj prostor i učinimo prostor što lepšim i da ih usrećimo i da im izmamimo osmeh na lice. I ja bih stvarno ovim putem pozvala sve zainteresovane kompanije, firme da nam se pridruže jer ćemo mi u budućnosti imati slične ovakve akcije. Prvenstveno, cilj ove akcije je bio da se skrene pažnja na decu sa posebnim potrebama, na njihov život i rad i da se istakne da su i to naša deca i da kao takva ni na koji način ne smeju biti zapostavljena. Osnovna škola Sava Jovanović Sirogojno se bavi obrazovanjem i vaspitanjem djece sa posebnim potrebama. Školu pohađaju učenici sa lakom intelektualnom ometenošću, umjerenom intelektualnom ometenošću, višestrukom intelektualnom ometenošću i autističnim spektrom. I trudimo se da ovoj djeci pružimo maksimalno kako u obrazovanju, vaspitanju, da se uključe i da se osjećaju punopravnim članom ovog društva. Pogotovo zadnjih 10 godina inkluzija je u toku, čuli ste sigurno i vi. I kao škola smo formirali stručne mobilne timove i potpisali protokol sa 15 redovnih škola i naši defektolozi upravo pored toga što rade ovdje rade u ovim zemunskim školama, osnovnim školama. Ova akcija koju izvodi Orion Telekom je veoma značajna kako za naše učenike. Ova akcija je veoma značajna i zato da društvo malo na drugačiji način gleda, makoliko mi pričali, radili i sve to, društvo gleda, pokazat ću vam jednu majicu koju imam odslikanu tu, kao da ne kažem na muve na ovu populaciju. Kompanija Discovery Networks se rado odazvala pozivu Orion Telekoma i deci ovom prilikom uručila prigodne poklone. Discovery je vrlo srećen što ga je Orion pozvao da se uključi u ovu dobru akciju. To je zaista lepa akcija i su deca u pitanju uvek i zadovoljstvo. Nadam se da ćemo imati priliku još mnogo takve akcije da urađimo ovdje u Srbiji. Deca su odmah poklon iskoristila da naprave i poklone dar od srca svojim gostima. Prilika za posetu ovoj ustanovi iskorišćena je i za predavanje socijalnog radnika zaposlenima Orion Telekoma o pristupu deci ometenoj u razvoju, za druženje i igru sa decom, ali i aktivno učešće u kreativnim radionicama koje su vodili studenti i volonteri na projektu Stariji brat, starija sestra. Najveći poklon svim prisutnima je bio iskren i široki osmeh ovih malenih velikih ljudi, a nadamo se da će biti sve više profesionalaca i volontera koji će pomoći u ovoj inkluziji koja treba da bude stalna obaveza svih nas.